ezulwini angaze ezulwini kuphila kanjani kodwa ngeqiniso ukuthi laba abakade bengibopha uma sebengishila nganoba akhuluma nomuntu kodwa ngiyafisa nje ukubancenga sebengibophile bangishiya kulo mgodane engihlezi kuwo ngithi khona ngicela ukuniphathisa khona bethi khuluma sijahile sawubopha abanye ngithi ngifike ngibongele enkosini yami emhlabeni ngiphathe kahle imina kuphela ohluleka kuyenzela iqiniso yikho sengizoboshwa lapha kodwa ngifela imtshela ubaba uma ngingambopha mina ngifela ngithinde lo mntana sambopha uthe kwenkosi yabonga ngiyakhumbula ngifika enkonzweni ihlobo zami nomnazethana wami omncane ogcina lapha enganguthenga lo mama ngafika ebusuku enkonzweni ngafika nansinsizwa umfosi Khombe kaShaka ihlabelela ivesi esibili 2009 ihlabela ivesi esibili 190 ethi siyohlala nobongekile ezweni lowenama ngafika ngingwabela ebusuku ngifika emlindelweni ngafika ngathi ngiyahlanya ngifaka usheqo omNazaretha ngathi ngiyahlanya ngapheka lena asubisa yoni sagcwala indlu sathi nathi ivangeli esilindile ushumayela intandane into elabhani wathi esabathu khuluma manje samani uthi hayi khona asulale eqala sizofa sijahile uNkulunkulu esilinde esimdumise wathi esabathu elizayo yafika lensizwe wasungu yafika inkonzo yasekuseni iphathe iqeda inkonzo sasisebuhle bemvelo endulo uthi inkonzo emina qhamumla bese ugubhile ithi ngikubonile ukuthi awazange ubuye enkonzweni emngcwabeni ngabona unengubo eyodwa esini wafike segoqa umNazaretha ngaqala ukugqoka umNazaretha omuhle mina nguthengelwe yinanguso uma enginika ubeka amagama uthi ngithi ngale ngubo hamba ushumayela ivalo lonke umhlaba ngoba namhlanje ngila ngithuthi phela ihlobo zami enkosini asikuphila waya emhlabeni sohamba bambila abantu nabalekha bambile emhlabeni kodwa njengoba duma udumo wanje emthongeni bayabuka manje banathi ezulwini bayakhomba bathi nangabe ngihlezi lapha hayi into abangayiboni kuyenzeka ngelinye ilanga bese hamba umuntu njengoba kwakhiwe nje amanxiwa bese shona umuntu sifike sigcwale sizomngcwaba libonakala ithuna lakhe silazi nathi nomakhelwane ukuthi kumele ithuna kwayingcwadi usibani manje bese yathutha amanxiwa ahamba amanxiwa lapha lisali ithuna kuleyo ndawo alithuthe ebrand lize lalela inkomo fiqakale selaza isiphatsha emva kweminyaka omningi wahamba emhlabeni indaba yakhe siyakhohlakala sasaze sathi usezulwini ithi ingoma siphakameni ngifunde nawe ka155 ohlangana nabanini bekhishwa emasangweni asephakameni ngenxa yezono hayi ukuthi bayovinjwa babo bekhishwa sebephakathi uzwasuma soma baba ngathi ngiyabona sengihleze ezulwini sengimamatheka sengizabona sengingane zami ngathi ngihambe kahle bese ngingena igayeka basezulwini sengihamla phakathi wethu sihlala sisenza njena silisuku hlangana abaningi bekhishwa bemasangweni yakhumbula uthandana nenkosazana emhlabeni uthi mbona ngithiwa ngazi noma sayivula ikhamera ngayivula yakhumbula ingane nayithola nawo nayenze njani hayi ngathi ayikhiphi ngoba esontweni umuntu oshumayela umqamile uma esethwele isisu angisazi ukushumayela angisazi ukugida ayikhiphi ingane fake phuma-ke leyo ngane emhlabeni iyakhala igazi layo so emsebenzini esikhundleni ehlezi kuso uhlale kanjani wahlala kanjani emsebenzini yakhumbula emhlabeni ufuna imali wayithola ngithi yebo isikhundla ohlezi kuso wahlala kanjani upho ehlezi phambili wayimanager awukosi ngambula so umuntu wayicabanga indlela sekufeni angazayicabanga lutho nje
Asasala ngamathuna kanjalo ihlobo zami enkosini esesele sayingqubu ngathi yasifona isalukazi sedlule duze kwethuna lakho sifike sichitha amanzi ezangakithi lena njalo sayigugile bese sichitha amanzi bese sisukuma bese sisula imilenze senze nje bese sikhomba ithuna lakho usungasekho mfana sekuphakameni sekwaphela u20 years walala bese likhuluma nethuna lithi ho ngoba abantu bayafa ngoba nawe wafa bese bayikhomba imizi ethi lapha ngaphetha washo napho bakwakho ethi washo napho mangwalaphana ingane yakafana manje wenzakala kanjani ingane igane bebale imizi uyithatha uzwaziwa ngayo beba isalukazi sifanele ithuna ethempelini wenze kahle wangena ekhaya bese kuthiwa Tom nangu lo methule wethuna ke khuluma ngawe ethi wena wenza so phakathi usingoma kasembishe ithi bawukhishwa sele phakathi ithi ngoma indaba mfazi ngena ngokusina masona sephakathi akusuthi ngokusina wakhe impela wangena kodwa usuhlezi impela kimi usumhoyozela usubisifike ekhaya uthi bona so Nayisakho sawusukuma sesihlezi ngoba sifuna ukuphenduka iyashela ivangeli asizwa lutho sisembisile lapha ngentondeni asizwa lutho kumnandi kuyadlala kuyahlekwa kuyabili kumnandi kuyathenda kunqanile iqephe ehlekisayo nohlekiswa ngazo kodwa lesiyakhona sawusuka Kona abantu banezintandane abayigqinza ngekhanda njalo ekseni athi silima njengoba wakho ayithi qhi ngekhanda ingane iyothi sikhulile sikwazi ukuyikhulumela ithi mina into engixosha ekhaya angihlunyezwe umamncane basuka nansi ngane emhlabeni ekhaya sukuma angazi into ngasephakemeni sengihlala phansi sayisathandazela boma sithandazela intombi egula safika siyothandazela lapha eGoli egula ibanjwe ezilwane ngasehamba nentombi hamba nensizwa uma sesithandazela lapha ngithi intombi eyiphethe kahle ayisiboneke inantswa yayo sikwazi ukuthi sithandazela ngayo lengane angike simbozile uma sesiyidonsa lensuka iqinile lensuka udlula hayibo sizophila manje ayiphakami lensuka usawuzwile umbandle othi mayithetela ufanele ithetela uma ukuthi unjalo iqinile lensuka isukumi intombi ayifuni idonso yayo neyintombi zentethelelo eyikhathele ukukholwa angazikhathazwe yini ngoba kufuna bezona zisaqashula uzothi umuntu ngikhathele manje mina ukudlala enhlansuthi athi ngcono nodlalwa bezwe akasho ukuthi ngcono yeke uthi ngcono nodlalwa bezwe usayodlalwa futhi kanti awuyeki mina ngithi ukuthi sengiyayeka sengidlala umkhokheli ngozwa ngayo nosethi nami insizwa lutho uthi ngathi uma bebusisa kuhleni ethi khumbula intombi entathelelo ufreza amaphuphazo ashayitele njalo lezobusiso kuyona asiyitholi ngoba yathatha isinqumo yathi shembe kanthena asoshada la kodwa mina ngifuni lo sokuthi emhleni awungusikuwe uza abantu abaningi labavukile ukuthi sizingane zala yini awu bazothi uyisakela yazi uyisakela bemshumaza abantu ekuselo uyisalo hayi yona impela yazi uyisalo asiwazi ukuzishumayela ihlobo zami uthi ngabafundi wenze kahle into yanhliziyo noma wenze kahle bayakhuluma ufundisa umvumo usungasekho omkhulu emhlabeni sasidlula ithuna lakho silikhonjiswa zingane ezakubona sesidlula ithuna emva konyaka sesale zaxola enhlizweni ukuthi wakhona wena mfundisi bese sidlula sibona ithuna lakho bese siqala sithi sake salahlekelwa sithi wena siqoqe sigcwala umhlaba sizokhuluma ngoshembe sithi kulele elikhulu lapha sithi uma usemadudukwini esemnyameni eboshiwe sishembe emkhumbulo uzolala nomlandeli kodwa so kodwa wasi uma isephambi uthi uyabo makhulu akuphumula uthi uthandana nomlungu wedwa akafuna abawunani lolisho ukuze angakhala athi Nkosi wena kancane
Angibathanda belungu kumnandi uthanda umuntu ofuna isingisi ulokusho wow awazi asingisi wala imthwalo ngiyifosela kumnandi kuneshelo ngomlungu ihlobo zami akukhuluma ngonyasi ke bese ngihlala phansi ngenxa yesikhathi ungasho umfalo osekugcineni udla isikhathi phela ngiyayazi indaba yepenalty yahlupha ipenalty oyishaya igcineni ngoba abantu bonke basebuka wena osekugcineni uzawuyikona na bese khohla kanjani lokho into lokuqala angisho ukuthi lokuqala sentombi kodwa sengithola lapha esikhathini kungakala wena nje abantu basebenza inhliziyo sebefuna ukuphuma kodwa ihlobo zami enkosini ngisukumela into yawadwa ukuthi asimfunele ushela ukuthi welisayo masango afuna sithande masibona siqhamuka awushintshe ubuso bekula besethu Afrika siyonikela khona inkosi enkulu uZumakoti uyeza uMakoti uzonikela uma ifika uMakoti enikela baba umnyeni wami akangimazi ngenzeni akangikhulumisi bese uqale walokho enza igaba manje akasangikhulumisi total baba uthule angimazi menzeni mangimnika ukudla yena ngiyakudla ilanga ngakudla angazi baba ngimenzeni ngiyacela uNkulunkulu angene inhliziyo yami wami ngoba ngazi ngimenzeni sesishintshe nunu sesishintshe vele uhaqa phela nifike nibone nani ayisikhwaqa yathi wenzani yathi menzeni wathi Nkosi maNkosi angazi ngimenzani lutho yayisithi yaphila la ekhanda waseshokoza uMakoti bashona phansi uthi noma usuganile ngicela ukusho ngokwasho ngaxolisa noma usuganile sajona uyasisheba umshado uthola kanjani uthi ngoba kusanda usondwa uye usondwa amadoda ahamba naye angibona yonke into yenzayo ufuna ngenzeni mina wasesukuma ngase ngibona ngemva asedlule sengiguqa kakhulu mina akusadlule qhubeka Nkosi badudulana bakonti hayi mama Nazareth hayi angikhuluma bese ngitsala ngawo phansi ke ufona insizwa mayifona lensizwa ifonele insizwa sisebenza lapho ku-computer emsebenzini lapha ePMG uma ifona ithe computer ithe mfana kune data enzima eselenziwe unyaze buze kodwa ke angifuni bafana bese lixoxa elami leluma ngidolile uma kudula izosukuma ngalo uyahamba emhlabeni abashema ekhulumile umkami mfundisi ufike uvalele lapha phambili thome weyakho uthi akuzosithenga ephupho sithi that's wakhona umuntu kodwa ngazi uma ngiveze ngibona amaphula ngathi ngibona amaphula sebabathanga iphupho livele lixovane liphele ngingazi ukuyizwa idabuzo ngitshela ngephupho Ithi mayitshela uNdlovu ithi uma wengane zami uthi kunentombazane esindisiweyo ilapha yana uyichaza isindisiwe umsebenzi basebenza nayo manje indaba yonyaza ayifuni inenkolelo enkulu ukuthi ushembulo kodwa yaguqa inokugulo okuyiphetheyo kunokungcola okubi okuphuma emzimbeni wakhe ukuthi ngaphuma bese wenzele nephingile abantu besifazane bayisabi lephoqa ngisho labo bayithanda usodolo into ephoqa bayisaba abantu besifazane njengomuntu kwamala yabona umuntu kwamala akancenta kufola kuncane baxolisa chaza izoni lapho apha na uzuta ungathethelela kanti ufuna ngibuyelane ngoba ufuna ukwala yena ubone ngathi uyamehlisa konke shoda emsimbeni maliwe uwe umnandi uma kuyena usokuthi usoyivuma nje uthi ebafana intombi ihambe ivuyele kanti lonke la usazokwaliwa ngabushaka uzothibambe awuyibambe njalo manje into abaphoqa bayesaba manje lokugula kumphethe uyaqoma insizwa naye njengentombi kodwa insizwa inika hlangana naye ayiphindi kubi nika fica lelithunga
ayinyeze kabe into zonke agcine seme bafanele ukuthi akusafune umuntu ngoba wonke umuntu akahlanga bazohamba bekhuluma ngami uyagula kodwa alifuni uyazi uthi ke lo sisi lalela ke mngani wami ngicela ukungcono mina ukubusa enkosini ngoba uthi uzame yonke indawo awusizakala ushembu lapha embuzi uthi wayesebo ushembe muphi uthi ushembe impela wesikho hawo ngeke sekuhluleka amakhoba phela thina basazibona amakhoba bathi samatshe sonke manje hawu bafana amatshe akhona le inhliziyo zabo ayi ngoba niqondi manje njengoba niqondi ukushintsha ubuso kwenza inhlambuluko ekhaya aphingane athi uma wayethatha ifuna beze ubufakazi ukuthi uma wayethatha uyasho umndeni thatha umbona kubantu ufuna thatha wena ngoba ulingane yakhe babazi vuma wenza inhlambuluko uma akakhululwe aphingane Nazareth ngishintshe ngifake ibuka bafake ibuka ufasa basuhanje phezulu kwamehlo uqala ukufakela ngoba nazibonisa kahle wayisathumela abantu bakaNkulunkulu wayisathumela basebehamba kwamncenga lo sisi bamfona sebesendleleni siza lapho manje sizokuthatha siyadlula senkosini uthi ngiyacela ke bangani siyenza kanjani ukuthi abantu bengangiboni ngifike lapha bathi sambe bamthatha lensizwa esikhuluma nengakhuluma nabo ngaphakathi ukuthi akwazi ashesha anikele uma efike kuhleli ngesabatha wafika wahlala wangaphuma emotweni ehleze emotweni ngoba ebaleke ukuthi ngenzeka abone umuntu omaziyo ngoba ivangela kulo alivumi theza ekhaya base bemkhulumela lensizwa ezeyinobaba bavumelana lensizwa yabona ukuthi bayazi yakhuluma naye kuthi uma sekushaya konikelwa wayesihamba emlando emotweni wehla nje lesikhulu elethwe enkosini yakhe silandela unyazi uNkulunkulu onenhliziyo enhle kodwa ucabanga nje wena ungayinazathi ngempela ngoba nawe sasa uxolisa wena nikofela khona kodwa kungula endlini lembona ushembu nomusa khona njalo basemthatha bamgquba bamdlulisa ngempela yahamba yayisiphuma inkonyane kanhliziyo eyisandla umbalo omuhle Ayikosiyami isikhathi sese kodwa silandela umbalo omuhle uNkulunkulu esimkhonza akho mina ithina ngezibamba ngiqonde manje lani kwesaba uNkulunkulu enayo ikhulu kakhulu base bayithwala lengane bayisondeza yayisifika phambi kwezulu yayisifika ibekwa lasenikane unyazo wezulu lahambisa amehlo lithi umuntu akhulume adlule uhambisa amehlo ngiyalazi mina ngifike kulo ndethe usisi nabayobonga ngoba abancane lababonga inkosi manje sengiyani ngomile sizobalisa sonke uthe uma isefika kubaba ubaba wayeselikhuluma yayisimbheka lengane yavele yacabanga ukufa okuyiphethe ukuthi kuphi yabuka isikhobela samadoda esizonikela yathi umuntu wesilisa futhi lo ngizomnikela kanjani ukugula okude kangaka yavele mbuka bakhuluma yabindela ibindwa wesaba ukuthi uzozwa amadoda ukuthi likulaphi lo muntu wade ngumuzwe mendikelisa ukuthi funa abantu abapromise amazwi yavele mbuka emehlweni yavele yaphihla izililo yavele yakhala ithi inkosi yasekuphameni uNkulunkulu okhonzwa yithi uthi lalela hamfuna amafutha yathi nanga ngwaphethe wathi alethe eswafaka umuntu engashintsha uzokuzobika ithi la ugula khona uzogeza uqede uwagcobe khona izinsuku ezu7 yothi kuphela izinsuku ezu7 lokuguloze ngapho la ekhaya yobe sekuphelile yasukuma ingashilo uma isukuma iyabuza kulona ithi kodwa mngani akimtshelanga ukuthi kunani uthi angikwenze lokushilo uma ifika lengane ifona
kwakulesibili emsebenzini ithi qala lamafutha uwasebenzisa ngesonto bekusuku lokuqala yawasebenza ngolwesibili iyafona manje ithi lezi insuku zisempini namhlanje ngizona ngolwesithathu ithi mnganami yonke into engcolile iphuma kimi ithi ngalamafutha kababa sekuphameni uthi sekuphela konke nephunga belingayo belinalo sekuphelile sengelishiya usindiso ngekuphame. Amen. Oh sibusise likuzwile.